Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ternyata tim Genmatic Foundation sudah sampai di lapangan Sekep Bangkalan. Ini tepatnya sekarang jam berapa, Pak? Jam 10 tepat, teman-teman. Pak, tadi. Kade. Oh, paten di itu. Sola belum jantang di Rocky. Sola belum.
Bớn chưa cả bớn cái tí xí cả chắc cũng cả bớn cái gì làm cái tí nào terus jam 10 pas jam 10 jadi ano ya sakit po kayo bet ini rasa kesek Don. Ini lo selamat Don. Kenapa dulu ya? Gimana lo selamat? Jangan kenang nama. Dinda apa dinda? Nah, tak ada sabar. Jangan lakukan. Oh, masih berapa? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.